çawa Hikmet Daud dikare mesela bide meşandin karê xwe hem diwarên drama modern de û hem jî diwarê dîrokî de hem diwarê bî eşamiyê de di meselên cilûberga de yani ev pirsgirêk aşter çê nakin. Xwedê ez ji terbêjim min e yanî di rêza filmê bî'a bin wê tarîxî bin yani kevnar bin Serêşandin يعني تê heyê gelek divêt mesadira bixwîne divêt muttala dîrokê bixwîne dîroka wê fetira han eqelleşî fetira rêza film tê de divêt bixwîne tu zanibir û tu fêm bike û tu يعني حتى الفلسفة واخل كاجناس بك دوي وقتي أبايا حمى يعني تشتغل بفدوف جريداي بفدوف جريداي مساعدات تكجت جلوبرج راس شيك يعني جلوبرج نشرت التنوع داخل ده بس شرط قال لك انه مناسب وي فترات تاريخيه دوا صالح هاند جبي صالح حتى صالح ولو ابانا قال لك يعني قال لك مهمه ياكل سرب السكن وياكلوا ب يعني بكورايتي يعني ل بقر وبحس بك هلبت راستا هلبت هرتش جريداي بزانستي وجريداي بشاندي ماوست تماما هلبت تمام هرتش مرو جريداي ديك مساله شاند وثقافتي دي ومعرفه صح معرفتي يعني نتني اما وقت تقول اميجن جاوك وتاني اما خوشك انا خوشك لا ابدا نقولوا يعني جلوبرج عاده او انا يعني ناس نامي يعني ناس نامي وديروك وجيروكا ملتك راس فاف جيروك ودفت بقلكي يعني باهتمام يعني بصدق ومصداقيه يعني تحفاظ سربك وتدرخي مشاهدينا بشكل صح يعني راست